Internet yatangiye gukoreshwa ku isi mu myaka ya za 80. Uyu munsi benshi twamaze kwibagirwa uko twabagaho mbere y'ukwiza, kandi hano iwacu mbere y'1994 si benshi bari bazi internet. Internet yaje mu buzima bwacu ihinduka umubanyi wacu wa buri munsi. Uyu munsi internet kuri benshi yabaye ikintu nkenerwa nk'ibyo kurya cyangwa se amazi. Iyo yabuze, ubuzima burahagarara. Uyu munsi umuturage wo mu Rwanda ashobora kwishyura amazi cyangwa amafatabuguzi atandukanye atavuye iwe mu rugo. Ashobora no kwihahira ibyo akeneye muri Amerika atavuye hatuye. Ibi ni byiza cyane. Ariko rero biranashoboka ko umuntu yakwicara New York agakupira umuriro w'amashanyarazi umujyi wose wa Nairobi, cyangwa akabuza indege kugwa i Kanombe kubera internet. Hari abantu bahangayikishijwe bikomeye n'iri terambere rikomeye rya internet. Aba bakanadusezeranya ibyago bikomeye bizaturuka kuri internet. Mudasobwa ubundi ni imashini ikozwe ku buryo bw'amayobera, ariko hari abahanga bayicengeye ku buryo wakeka ko bayiziho buri kimwe. Bivugwa ko abahanga bakataraboneka iyo bacengewe cyane n'amatwara ya politike ndetse no gukoreshwa ku nyungu z'ibikomerezwa runaka. Haba hari impamvu ifatika yo guhangayika no kugira impagarara. Uyu munsi aba bahanga muri internet na mudasobwa bazwi nk'aba hackers, bafatwa nk'abatware b'isi. Uyu munsi internet ni intwaro iremereye cyane mu ntambara. Ihuriro mpuzamahanga mu bya gisirikare OTAN ryo rinemeza ko ikoreshwa rya internet mu ntambara ringana nko gukoresha intwaro za kirimbuzi. Nyuma y'ingabo zirwanira ku butaka, mu mazi no mu kirere, uyu munsi internet nayifatwa nk'undi mutwe w'ingabo. Ntago bitangaje kuko intwaro yanigeze gukoreshwa ndetse n'ubirakoreshwa, kuko uyu munsi bisa nkaho kwisi ari ikimeze nk'intambara y'ubutita ikoresheje internet ku rwego rw'isi. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Ndi Ismael Mwanafunzi. Ibi byo kujijinganya birasa naho byarangiye, kuko internet irimo kutwerekeza mu kindi cyerekezo cy'intambara. Ku itariki ya 26 Nzeri mu 2010, abategetsi ba Iran bashinzwe inganda zikora intwaro za nucleaire bavuze ko inganda zabo zibasiwe n'ibitero bikomeye bikorewe kuri internet. Niba abahanga mu bya internet bazwi nk'aba hackers barabashije kubona ikibuga cyo gukoreramo mu birebana na internet, uyu munsi barimo barasimburwa n'ababarenzeho cyane b'abanyamwuga, aribo basirikare, kuko byagaragaye ko ikoreshwa rya internet ryamaze guhindura isura, kandi hatagize igikorwa byashyira isi ahantu habi cyane. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho byose bitangirira muri imwe muri quartier za Washington muri Nyakanga mu 2010. Aha hari ikigo cyitwa Symantec, imwe mu masosiyete y'inkingi za mwamba mu mutekano w'ibirebana na internet. Ibigo bishamikiye kuri iyi sosiyete biri mu bya mbere ku isi mu gukurikirana imikoresherezwe ya internet. Za ordinateurs z'amamiliyoni y'abakiriya babo hirya no hino ku isi bazikurikirana umunsi ku wundi. Buri munsi bareba muri mudasobwa ziri hagati ya miliyari 6 n'9, kandi buri minota 2 babona virusi nshyashya. Za virusi zibaho muri za mudasobwa zitandukanye, aba nibo bazibona mbere, ni nabo baziha amazina. Mu 2010 iyi sosiyete yavumbuye virusi yitwa Stuxnet. Iyi yagaragaye bwa mbere yaramaze kugera muri za mudasobwa ibihumbi ku migabane yose y'isi, bisa naho yari imaze igihe kigera ku mwaka iri kuri internet. Muri iki gihe i Moscow mu Burusiya naho isosiyete ikomeye mu gucunga umutekano wo kuri internet yitwa Kaspersky nayo yahise itangira gucukumbura ngo imenye byinshi kuri iyi virusi. Virusi yaciye muri humye amantivirusi yose yari yarakozwe. Stuxnet ni virusi ifata mudasobwa wayatsi kazamo ibintu bimeze nk'igishinwa. Abatekinisiye bo muri Kaspersky bemeza ko mu myaka 20 ishize batigeze babona virusi ikaze nk'iyo ngiyo. Bemeza ko umuhacker wayikoze ari mu bahanga ba mudasobwa na internet baba ku isi, ndetse binatekerezwa ko atari umuntu umwe wayikoze, ahubwo bashobora kuba ari nka 5 cyangwa se 6. Mu kwezi kwa 8 mu 2010 nibwo impuguke mu bya informatique zavumbuye ko Stuxnet yakorewe kwangiza no kugenzura programme cyangwa se logiciel yakozwe na Siemens. Programme izwi itunganya imbata z'imikorere y'inganda.
byasaga naho iyi virusi yakorewe ubugome kuko byagaragaraga ko uwayikoze nta nyungu yari ayifitemo nk'uko byemezwa na Alex Gostov ukorera Kaspersky. Iyo usesengura virusi, ikibazo cy'ingenzi wibaza naho iyo virusi yabihuriye n'amafaranga, impamvu yaba yarakozwe. Kuri Stuxnet ntabwo twigeze tubona ahantu haba hari kuzava amafaranga. Hari hasigaye kumenya inkomoko y'icyo gitero cyangwa se nyiri gukora iyo virusi. Muri uko kwezi kwa munani nyine aba engineer ba Kaspersky bavumbuye ko iyo virusi yakoranaga n'amamashini abiri, imwe iri muri Denmark indi iri muri Malaysia. Bavumbuye ko 60 ku bihumbi 100 bya mudasobwa zangijwe n'iyi virusi zari ziri muri Iran. Babonye ko virusi yari igambiriye inganda, yibasiye cyane Iran, igaturuka ahantu babonaga ari muri Denmark na Malaysia, ariko batabyizeye 100%. Mu byagaragaraga iri yobera rya Stuxnet ryagombaga kumara igihe kinini cyane, ariko ku itariki ya 26 Nzeri mu 2010 abategetsi ba Iran bashinzwe inganda zikora intwaro za nucleaire bavuze ko inganda zabo zibasiwe n'ibitero bikomeye bikorewe kuri internet. Nta yandi mahitamo bari bafite usibye kwemera ko imishinga y'ibitwaro bya kirimbuzi bari barimo gukora yose yazimye, ndetse byanemejwe n'amagenzura yakozwe n'amahanga. Centre nucléaire yibasiwe ni yitwa Natanz. Stuxnet yari irimo igenda igaragaza amabanga yayo. Iyi virusi aho yari itandukaniye n'izindi nuko yashoboraga kwinjira muri mudasobwa zirinze bikomeye kandi igashobora kwinjiramo mu gihe zakuwe kuri internet. Martin Lebicki ashinzwe guhangana n'ibitero by'ikoranabuhanga muri Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Stuxnet ayizi neza. Bagombaga gukoresha virusi nk'uburyo bwo kwinjira mu nganda z'ibisasu. Babanje kuzuza iyo virusi muri za mudasobwa nyinshi zo hanze y'ikigo gikora ibyo bisasu mu rwego rwo kongera amahirwe y'uko umuntu yakwinjira na flash disk yanduye mu ruganda. Virusi yari yarakorewe gukwirakwizwa. Ni nayo mpamvu mu gihe gito ibihumbi bya za mudasobwa byari byafashwe. Ibigo byinshi bitanafite aho bihuriye na nucleaire byarandujwe kandi bitakaza amadolari menshi ngo bisohoke muri ibyo byago bya Stuxnet. Iyo abahakazi baza gushobora kurenga imbibi za internet ifunguye ndetse n'itumanaho ry'imbere mu bigo cyangwa se internet, ntibyari kubasaba gukoresha flash disk. Bigomba kuba byarabafasha igihe kinini kugira ngo umuntu azinjirane clé USB cyangwa se flash disk mu kigo gikora ibitwaro bya kirimbuzi, abishaka cyangwa se atabishaka, kugira ngo akongeze amamashini y'iyi centre y'ibisasu bya kirimbuzi ndetse no muri Minisiteri y'Ingabo ya Iran. Amakuru avuga ko iyi virusi ya Stuxnet yaba yarakerejeho Iran imyaka 2 ku bisasu bya nucleaire yakoraga. Virusi ya mudasobwa yaburijemo ibisasu bya nucleaire bihagaze amamiliyari y'amadolari kandi bihangayikishije isi nzima. Clé USB cyangwa se flash disk yapfubije ibitero by'indege n'ibifaru byinshi Israel yari igiye kugaba kuri Iran kubera gukora ibitwaro bya kirimbuzi. Aha harimo ubutumwa bwo kwereka abanya-Iran ko umwanzi wabo ashobora kubinjirana batabimenye. Beretswe ko batari bazi ibiri muri mudasobwa zabo. Kugeza n'uyu munsi abanya-Iran ntibaramenya neza niba amamashini yabo yarasukuwe koko, niba hatakirimo Stuxnet. Nta nubwo haramenyekana umuntu wakoze iyi virusi kuko nta wigeze abyigamba. Ibihugu 5 ku isi byonyine nibyo bifite ubushobozi bwo gukora virusi nk'iyo. Abanyamerika babikora kuko ari nabo bari babifitemo inyungu. Abarusiya babikora. Abashinwa nabo bafite ubushobozi bwo kubikora. Abanya-Israel ndetse n'Abongereza, ariko nta kimenyetso na kimwe kibahamye icyaha. Ibihuha mu bitangazamakuru byahamyaga icyaha Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo hatamenyekanye uwakoze ibi, ariko hari ikintu gishyashya cyavumbuwe. Ubwoko bushya bw'intwaro n'intambara. Mu isi nzima ibihugu byahise bitangira kwitegura no kwiga ubwo bwoko bushya bw'intambara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu bya mbere. Ikigo gishinzwe umutekano muri Amerika, The National Security Agency NSA, cyamaze gushora miliyari 30 z'amadolari mu myaka 5 igiye kuza mu kurwanya ibitero bikoreshejwe internet.
mu Bwongereza, mu Budage, mu Bufaransa no mu Bushinwa bahise batangira gushaka abasore b'inzobere muri mudasobwa bakora nk'abasirikare b'intambara ya internet. Birasobanutse cyane ko izindi virusi ziremereye zirimo gukorwa kandi zishobora kuzakoreshwa mu myaka iri imbere, kandi iyi ntambara ishobora kuzajya ibera mu bigo bikaze by'ikoranabuhanga, kandi abahangayitse kurusha abandi ni Abanyamerika bo bahimbye internet. 30% by'ubukungu bwabo bishingiye ku ikoranabuhanga rigezweho. Stuxnet yanaganiriweho n'abashinga amategeko b'Amerika bigaragaza agaciro baha virusi, kuko niba flash disk yarashoboye kwangiza inganda za nucleaire muri Iran, izo muri Amerika zo zinakora ibitari intwaro zashoboraga kwibasirwa. President nawe ubwe yavuze ko iki ari ikibazo gikomeye. Iyi si ndetse n'umurongo mugari wa internet nibyo shingiro ry'imibereho yacu ya buri munsi. Internet yatugize abantu bafite ikibahuje mu buryo butigeze bubaho mu mateka. Ntabwo bitangaje kuba muri iki gihe cyacu cy'ikoranabuhanga ridufasha kuba rifasha n'abandi kudusenya. Kuva aka kanya internet n'ibikorwa remezo bitubeshejeho bigiye kujya bikoreshwa nk'uko bigomba gukoreshwa mu murongo w'igihugu cyacu. Hari ibitero bijya bigabwa kuri za mudasobwa, ibyuma by'ikoranabuhanga cyangwa ibindi bikorwa remezo mu bihugu ndetse n'ibigo bikomeye. Cyber attack ni uburyo bwo kwiba cyangwa se gusenya amakuru yose abitswe muri mudasobwa z'ikigo runaka cyangwa se guverinoma. Ni uburyo kandi bwo gukoresha ikoranabuhanga hagahagarikwa ibikorwa byakorwaga hakoreshejwe internet, nko gutwara indege, gari ya moshi cyangwa se bya bipira bahagamo umwuka bikagurukana abantu byitwa pipeline, ndetse no kuba hakatwa umuriro w'amashanyarazi mu gace runaka. Igitero kigabwe kuri internet gikozwe na leta cyangwa undi mwanzi w'igihugu gishobora guca igihugu mu mugongo. Ubukungu bw'igihugu nibwo bwahazaharira. Uyu munsi nta gihugu na kimwe gifite ubwirinzi buhagije kuri mwene ibi bitero, kuko abahanga karundura muri mudasobwa na internet bari hose ku isi. Mu rwego rwo kwirinda ko hagira ibyago biba bitewe n'intambara ya internet, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashoye amamiliyari y'amadolari mu bikorwa byo kurwanya ibitero bikorewe kuri internet. Umurongo wacu wa internet ni ingirakamaro ku mutekano w'igihugu cyacu no mu kurinda ubudahangarwa bw'igisirikare cyacu. Gusa barashaka kutugira akarima k'ibitero bikorewe kuri internet. Ibyo bitero bya internet ni imbogamizi zikomeye ku bukungu n'umutekano wacu, kandi tugomba guhangana nazo. Iyi ntambara ubu tuvugana yamaze gutangira. Ni intambara ibihugu byinshi birwana muri Amerika, mu Burayi no muri Aziya, kandi muri iyi ntambara ibihugu by'ibihangange ku isi bifite ikoranabuhanga rikomeye nibyo mwanzi. Iyi ntambara itandukanye n'iy'amasasu nubwo nayo yakoresha. Igitero cya mbere muri iyi ntambara ya internet n'ikoranabuhanga cyagabwe n'Uburusiya. Ntago bitangaje kuko nyuma y'intambara y'ubutita Uburusiya bwahise bushyira ingufu cyane mu ikoranabuhanga, hakorwa ubuvumbuzi bwinshi mu rwego rwo guca ku Banyamerika. Urwego rw'umutekano mu Burusiya KGB rwahase ubumenyi abasore n'inkumi b'Abarusiya mu birebana n'ikoranabuhanga. Abasore batigeze baba abasirikare cyangwa se bo mu nzego z'ibanga, ariko bari abahanga mu ikoranabuhanga, bose bakaba mu kigero cy'imyaka 25. Aba nibo bakoreshejwe mu kugaba igitero cy'ikoranabuhanga kuri Estonia, agahugu gato kahoze muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ariko kari karagiye mu muryango w'ubufatanye mu bya gisirikare OTAN. Muri Gicurasi mu mwaka wa 2005 ubutegetsi bwa Estonia bwasenye ikibumbano cyagaragazaga umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Moscow yabifashe nko kuyikora mu jisho. Igitero kiremereye cyahise kigabwa, gusa cyari igitero kitagaragara kuko nta gifaru cyangwa se kajugujugu yakoreshejwe. Gusa cyari igitero cyakubise umurongo w'ikoranabuhanga wa Estonia. Mu kugaruka inyuma, mu gusohoka muri communisme, Estonia yashoye umutungo mwinshi mu ikoranabuhanga rigezweho. Estonia iri mu bihugu bikaze kuri internet ku isi. Abaturage ba Estonia bashobora kubikuza, gushinga uruganda no gutora abadepite kuri internet. Abasore b'Abarusiya icyo bakoze no kwinjira mu bubiko bw'amakuru ku mbuga za internet za leta, kuko bari barabanje kwiga ku ma adresse yose ashoboka mu butegetsi bwa Estonia.
umwe muri aba bahanga muri internet cyangwa se aba hackers b'Abarusiya yavuze ko icyo byasabaga kwari ukwikonekta cyangwa se kujya ku rubuga rwa internet rw'Abanya-Estonia ari benshi bakarunaniza ubundi bagashyiramo izindi gahunda za mudasobwa zica intege internet yabo. Banashoboye kureba ibiri muri za mudasobwa nyinshi mu bice bitandukanye by'isi kandi ba nyirazo batamenye ko hari uwabinjiriye mu mabanga cyangwa se amakuru. Bakoreshaga systeme yitwa botnet isanzwe ikoreshwa n'abahanga mu bya internet mu kohereza ibyo bita spam cyangwa se ibimesaje umuntu abona kuri mudasobwa kenshi atazi icyo bisobanuye atanabisabye, benshi bafata nka virus. Iyi systeme niyo aba basore n'inkumi bakoreshaga bakinjirira rimwe mu masite ya internet yo muri Estonia. Usibye ibi, bahise bakura ku murongo imbuga za internet z'amabanki n'izindi z'ubucuruzi muri Estonia. Mu minsi mike igihugu cyari cyaguye mu kantu kuko nta muturage washoboraga gusoma email ndetse nta n'uwabikuzaga amafaranga muri banki. Impamvu y'iki gitero kwari ugushyira igihugu mu bwigunge. Abategetsi muri Estonia bemeje ko Perezida Vladimir Putin ari ubwe wategetse ko ibyo bikorwa. Uyu ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Estonia, Bwana Urmas Payet. Mu gutera Estonia n'Uburayi bwose bateye. Hano mfite urutonde rugaragaza za mudasobwa zagabye ibitero byateye imbuga za internet zacu. Urushaka ndarumuha. Uru rutonde nta kintu rwerekanaga kuko abategetsi b'Uburusiya bari barasabye aba hackers babikoze gusibanganya ibimenyetso. Kugaba mwene ibi bitero ntibyasabaga ibyuma by'ikoranabuhanga bihambaye, ahubwo byasabaga kugira urubyiruko rubisobanukiwe kandi rudafite icyo ruhuriyeho n'ubutegetsi. Icyo basaba ni ukubaha amafaranga no kubereka urubuga rwa internet batera. Ibi bikimara kuba, Estonia yasabye ubufasha OTAN, ariko Uburusiya buvuga ko mudasobwa zakoze akazi ko gutera Estonia ziri hirya no hino ku isi ndetse ni Washington, ku buryo kuzigabaho igitero kwaba gutangiza intambara y'isi mu bya internet. Aha umwanzi yari akiri ibanga kuko nta bimenyetso byari bihari bihamye icyaha Uburusiya. Iyi yari n'imbogamizi ikomeye mu gukemura iki kibazo. Iki ni nacyo gisubizo cyahawe umudiplomate w'Umufaransa Bertrand de la Chapelle igihe yaganiraga n'umudiplomate w'Umurusiya kuri iki kibazo. Ikiganiro cyavugaga ku kintu gihamya ko hataba hari umuntu waba yarasabye itsinda rikorera mu Burusiya kugira ngo nihavumburwa wagabye igitero Uburusiya bushinjwe. Uburyo bwo gukora igitero hadashobora kumenyekana uwagiteye inkunga cyangwa wakigabye butuma bigorana kugira icyagikorwaho. Ibyakorewe Estonia byatangaje benshi, binatuma amahanga afata ikibazo cy'ikoreshwa rya internet nk'igikomeye koko. Iyi ni nayo mpamvu mu mwaka wa 2010 OTAN yashyize ibitero bya internet ku mwanya umwe n'ikoreshwa rya bomba atomike ndetse n'irindi terabwoba ryose. Umuvuduko ibitero bya internet cyangwa se cyber attack biba bifite utera ubwoba ibihugu by'ibihangange. Kuwa mu 2009 umuryango wa OTAN warahisemo Estonia nk'igihugu kigomba kujyamo ikigo kigereranywa n'icya gisirikare gishinzwe kurwanya ibitero by'ikoranabuhanga mu Burayi bwose. Ntabwo byari kubusa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zahimbye internet mu 1979 kugira ngo za mudasobwa zose zo mu birindiro by'ingabo zibe zifite ikizihuza, maze hajye habasha guhanwa amakuru mu gihe hashoboraga kuba igitero cy'Abarusiya. Ubukurikiyeho internet yatangiye gukoreshwa na za kaminuza mbere yo kwigarurira isi yose kugera aho igeze ubu. Niba muri Amerika ibikorwa remezo byose bihujwe na internet, no kuvuga gari ya moshi, pipelines, ibigo by'imari n'amabanki, ibigo bitanga amazi n'amashanyarazi, bivuze ko byose byakwibasirirwa rimwe maze ubuzima bugahagarara. Richard Clark yahoze ari umujyanama mu byo kurwanya iterabwoba wa Perezida Bill Clinton na George Walker Bush. Ni umubyeyi wa gahunda z'intambara y'ikoranabuhanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ibintu zimwe muri za leta z'ibihugu bikomeye zishoboye gukora uyu munsi. Uyu munsi hari nibura ibihugu 30 bifite imitwe y'ingabo zishinzwe kurwanya ibitero by'ikoranabuhanga.
bashobora gukatira internet ibindi bihugu, bashobora gukata uburyo bwinshi bw'itumanaho, bashobora gukata umuriro w'amashanyarazi, bashobora kuyobya za gari ya moshi zigata imihanda yazo, bashobora kuyobya indege cyangwa se bakabuza indege zose kuguruka, bashobora kwinjira mu mikorere y'amabanki bagakura amafaranga ku makonti amwe bayashyira mu yandi. Kwanza mu 2003 Perezida Bush yavuze ko Amerika idashobora gukora ibyo ku mikorere y'amabanki. Ntibishoboka. N'ikimenyimenyi iyo baba babikora baba barayobeje amafaranga ya Saddam Hussein. Bush yavuze ko Amerika iyo iramuka ikoze ibyo nta muntu n'umwe wari kongera kwizera imikorere y'amabanki. Ni ukuvuga ko niyo twaba dushoboye kubikora ntitwabikora. Kuri uru rutonde yavuze rw'ibishobora kwangizwa na interinete, ubishatse wakongeraho ishwanyuka ry'indege. Mu 2008 muri Espagne indege yisekuye ku butaka irashwanyuka bitewe na virusi yari yabujije abayobora indege kuyibona ngo bayiyobore. Igihangayikishije abanyamerika kurusha ibindi ni ibirebana n'amashanyarazi, kuko ingomero z'amashanyarazi, amahuriro y'insinga z'amashanyarazi n'ibindi byose bituma ifite umuriro bihurijwe kuri internet. Ikigo gishinzwe gucunga ingufu z'amashanyarazi muri Amerika kirindwa amasaha 24 ku munsi. Abayobozi bacyo bahora bikanga ibitero bya internet kuko hagize virusi ifata mudasobwa imwe, Amerika nzima yakwibasirwa n'icuraburindi. Ibi byaba ari ibara ku bukungu bwa Amerika ku kigero utapfa gupimira ingaruka, kuko ibitaro, amabanki n'ingendo byose byahagarara. Mu mwaka wa 2003 umuriro wigeze kubura iminsi 2 mu majyaruguru ya Amerika. Igihugu gihomba miliyari 10 z'amadolari kuko ibikorwa byinshi byari byahagaze. Kenshi nta nubwo twiyumvisha ko amasanseri tugenda mu nyubako ndende aba afite aho ahuriye na internet. Mu bihugu biteye imbere izi asanseri ziba zifite aho zihuriye n'inganda zazikoze mu rwego rwo kumenya niba hari ikibazo zagize cyangwa se ikibazo zateza. Umugabo witwa Stewart Baker yahoze ari numero ya 2 mu rwego rushinzwe umutekano muri Amerika. Azi cyane umwanzi ukomeye Amerika ifite. Twabajije abayobora urwego rushinzwe umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ni ikihe gihugu mufitiye ubwoba kurusha ibindi. Bihuse cyane bahise basubiza ko ari Ubushinwa. Ubushinwa umwanzi uhangayikishije cyane Amerika. Ku matsinda atabarika y'abasore b'abahanga mu bya informatike, Ubushinwa bwemeza ko bufite ubushobozi bwo gutsinda intambara zose z'ikoranabuhanga kugeza byibuze mu 2050. Abanyamerika bashyushye mu mitwe ubwo mu 2009 abantu batazwi batanze amakuru y'uko Ubushinwa bwohereje amavirusi muri Amerika mu rwego rwo guha gasopa abanyamerika. Si ibyo gusa, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba no guhangana n'ubutasi bukorewe kuri internet. Mu kwa munani mu 2010 abanyamerika bashinje Ubushinwa kuba inyuma y'ubujura bw'amabanga muri mudasobwa z'abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Madame Hillary Clinton yatanze gasopa iki gihe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuzarinda imirongo yacu ya internet. Abakoma mu nkokora ikwirakwira ry'amakuru mu bwisanzure barateza imbogamizi mu bukungu bwacu, muri leta yacu ndetse no muri sosiyete yacu. Ibihugu cyangwa abantu ku giti cyabo bagaba ibitero by'ikoranabuhanga bazabona ingaruka n'ibihano mpuzamahanga. Nta muntu n'umwe wigeze ajya kureba Abashinwa ngo ababwire ko ibyo bakora bitemewe ngo basabe kubihagarika, ahubwo byakomeje kuvugwa mu marenga, cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika atari nazo zonyine zari zibasiwe, kuko virusi n'ubujura bw'abahanga b'Abashinwa byanakorewe kuri za mudasobwa zo mu bihugu birenga 100. Abashinwa bashyize za virusi muri mudasobwa z'Abafaransa, iz'Abongereza, iz'Abadage ndetse no mu bihugu bya OTAN. Ibintu byafashe indi ntera ubwo abahanga mu bya mudasobwa bibaga zimwe muri porogaramu z'imyiteguro y'intambara muri Amerika zitari zarigeze zijya hanze. Bibye uburyo bw'imikorere y'indege y'intambara y'Abanyamerika ikomeye cyane, avion de chasse F-35. Ubu bwari ubujura bukomeye kuko byashobokaga cyane ko Abashinwa bashoboraga guhita bagenda nabo bagakora indi ndege y'intambara ifite ubushobozi bwo kubona ya ndege y'Abanyamerika F-35 igiye kurasa, iyo Abashinwa igahita yoherereza message iyisaba kuzimya moteri yayo cyangwa se kwisekura ku butaka.
aya ntago ari amakabya nkuru kuko ibi bintu ntago bikomeye ku Bashinwa. Abategetsi b'Ubushinwa bafata internet nk'inkota y'amugi abiri. Bizera ko internet ishobora kuba intwaro mu gukora za technology zigezweho no gukwirakwiza amakuru. Nubwo internet bayifata nk'intwaro yabo mu kurwanya abanzi hanze y'igihugu, ariko imbere mu gihugu bayifata nk'icyago nyuma yo kubona ibyo Facebook na Twitter byakoze mu bihugu by'Abarabu. Mu ngengo y'imari y'Ubushinwa, ingano y'amafaranga ashyirwa mu by'ikoranabuhanga iruta kuri yashyirwa mu gisirikare. Ikizwi nuko hari ikimeze nk'intambara y'ubutita ikoresheje internet ku rwego rw'isi. Ikigoranye cyane muri iyi ntambara nuko bigoye kumenya umwanzi waguteye, kuko kenshi habaho kwibeshya, hakabaho kugira abanzi babiri, uwo wateye wibeshya ko yaguteye ndetse n'uwaguteye by'ukuri. Uyu munsi Abarusiya banatangije intambara y'ikoranabuhanga bohereza virusi muri Estonia. Ntibagifite ikuzo ryo kuba abahanga kuri internet bonyine, kuko intiti kuri iyi ngingo ziri hose ku isi. Ibihugu nka Iran cyangwa se Korea y'Amajyaruguru uyu munsi birasa naho ntacyo biramira, kuko ntago biri mu bihugu bikize ku isi byatezwe igihombo gikomeye n'igitero cy'ikoranabuhanga. Nyamara ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifite ubwoba bukomeye bw'uko abaterabwoba bashobora kuzakoresha internet bagasenya ubukungu bwabyo. Birashoboka ko abaterabwoba badafite ubushobozi, ariko bashobora guhikira ko aba-hackers kuko barahari benshi kandi babahanga cyane. Amasezerano hagati y'ibihugu mu gufatanya kwivuna umwanzi mu ntambara y'ikoranabuhanga arasa n'adashoboka. Nyamara ikibazo kiriho, kuko mu mateka ntibyari byarigeze kubaho ko igisasu gipfuba cyari cyamaze kugeragezwa. Iki kibazo kiratureba twese, abakoresha internet, duhererekanya amakuru n'ibindi byose bica mu kirere. Hari Abanyamerika bo baherutse kugira igitekerezo cyo guha igisirikare cyabo uburenganzira bwo kugenzura buri kimwe kinyuzwa kuri internet gikozwe n'abaturage b'abasivili. Perezida yatinze kubitera utwatsi. Reka nsobanure neza ikintu tudashobora gukora. Mu mbaraga dukoresha mu kurwanya ibitero bya internet, ntabwo hazigera habaho, mbisubiremo, ntabwo hazigera habamo kugenzura ibinyuzwa kuri internet n'abaturage. Ibi byo kujijinganya birasa naho byarangiye, kuko internet irimo kutwerekeza mu kindi cyerekezo cy'intambara zitaboneshwa amaso.